Po običaju, majka je prva spomenula Rastku njegovu ženidbu, zatim bliska rodbina i na kraju otac. U tim vremenima, koja su užasno teška i krvava, Sveti Sava je taj koji ujedinjuje. 300 godina posle spaljivanja moštiju Svetog Save, u Beogradu je osnovano društvo za podizanje hrama. Ovdje imamo priliku da vidimo kamen temeljac hrama Svetog Save koji je postavljen 1939. godine. Drugi svetski rat prekinuo je radove na izgradnji hrama. Odlukom vlade Jugoslavije 1947. godine raspušteno je društvo za izgradnju hrama Svetog Save. Molitvena svečanost nastavka izgradnje spomen hrama Svetog Save počela je na ovom mestu svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio blaženopočivši patrijarh German. Koji je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Na samom vrhu, na visini od 43 metra, izdignuta je velelepna kupola. Bio je to najsloženiji zahvat za neimare. Mi samo u ovom centralnom delu crkve imamo predstave 572 portreta. Neki kažu na Balkanu, neki u Evropi, ali tačna je informacija da je najveći aktivni pravoslavni hram na svetu. Za mladog Nemanjinog sina rečeno je da se nikada nije smejao, a da je uvek bio nasmejan. Uzdržljivošću često bi posramio svoje neobuzdane drugove. Umesto da troši vreme na sujetne razonode, on je čitao ozbiljne spise sa pergamenta koje mu je otac nabavljao, naročito one o hrišćanskoj veri i istoriji. Redovno je prisustvovao bogosluženjima u crkvi, molio se, postio i davao milostinju sirotinji. Svi su se divili njegovoj čednosti. Posle 2 godine njegove uprave nad oblašću koju mu je otac poklonio, roditelji ga pozvaše u prestonicu. Praćen svojim plemićima, Rastko je doputovao u očev dom i otpoče slavlje koje je trajalo danima i nedeljama. Mladi župani, kneževi, vojvode, zastavnici, časnici, vojnici i narod prekrili su grad Ras i dvor velikog župana, željni da vide i pozdrave Rastka Nemanjića, najomiljenijeg od svih velikaša. Po običaju, majka je prva spomenula Rastku njegovu ženidbu, zatim bliska rodbina i na kraju otac. Rastko je slušao učtivo, iskreno se smešio, dajući neodređen odgovor, pazeći da ne uvredi svoje stare roditelje. U međuvremenu, oni su posmatrali njegovo držanje i primetili da je s vremena na vreme odsutan mislima i da nešto duboko razmišlja. Među ostalim posetiocima tada se nalazila u Rasu i grupa crnorizaca, monaha sa Svete Gore. Rastko je satima i satima razgovarao sa njima. Sa znatiželjom je pitao i slušao. Vođa puta bio je najstariji monah među njima, Rus. On je govorio Rastku o prolaznosti ovoga života i o Svetoj Gori kao pragu Carstva Božijeg i najidealnijem utočištu od sujete. Rastko je, kažu, gutao svaku reč. Već tada je mladi princ odlučio da napusti svetovni život i krene sa ovim kaluđerima na daleki put. Rekavši roditeljima da ide u lov, smislio je najbezbolniji način da se sa njima rastane i pobegne na Svetu Goru. Ono što mene zadivljava od neke moje mladosti do dana današnjeg i ukoliko više upoznajem, koliko se to može, ličnost Svetog Save i njegovo delo i ono što nam je ostavio, mene zadivljava u stvari najčudesnija jedinstvenost njegove dvojnosti, ako tako mogu da kažem. Sa jedne strane, ja mislim da je još za vreme dok je sa svojim ocem, Svetim Simeonom, nekada Stevanom Nemanjom, gradio Hilandar. To je 1199. godina kad je završio. Ja mislim da se ta njegova ličnost u tom još uvek mladom monahu Savi
definitivno uobličila, ako smem tako da slutim, njegovu ogromnu moć duhovnu, da sa jedne strane postoji kao neko ko razume, prihvata, odgovara zahtevima stvarnosti, neposredne sadašnjosti, znači svetu vidljivog, a sa druge strane zida u sebi, zajedno sa Hilandarom, jedan unutarnji hram posvećen samo božanskom, duhovnom, znači onome najdubljem, i to zida celoga svog života. Sa jedne strane vi imate njega i kao diplomatu, i kao arhijepiskopa, i kao stvaraoca crkve u najstrašnijim vremenima, i kao neko ko miri braću. Znate, kad mi pogledamo te godine u kojima je on, recimo, prenosio mošti svoga oca, da bi i njima mirio svoju posvađenu braću u Srbiji, znači iz Hilandara kretao u Srbiji. To su strašne godine. To su godine posle 1204. kada imamo strašan krstaški rat četvrti i osvajanje Carigrada od strane hrišćana, pripadnika zapadne crkve, koji razaraju grad hrišćana, pripadnika istočne crkve. I to biva jedan raskol koji će trajati kroz vekove. U tim vremenima, koja su užasno teška i krvava, Sveti Sava je taj koji ujedinjuje, čas se posvećujući neposrednim zadacima sadašnjosti, onim najvažnijim, kao što je zidao Hilandar, on će se boriti za autonomiju sopstvene crkve, pravoslavne i srpske, tako će raditi i na tome da njegova braća ostanu ipak u okvirima iste crkve, bar Stevan Prvovenčani. Mislim da je to neverovatno jedinstvo te njegove dvojnosti, te dvostruke sposobnosti, te čudesne sposobnosti, nešto što sija kroz njega. Naravno, tu je duhovna sposobnost neuporedivo jača. O sveštena glavo, slavni čudotvorče, svetitelju Hristov Savo, prvoprestoniče srpske zemlje, hranitelju i prosvetitelju, blagonadežni predstatelju svih hrišćana pred Gospodom, tebi pripadamo i molimo se. Daj nam da budemo učasnici tvoje ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kojom je duša tvoja ispunjena bila za života. Ozari nas istinom, prosveti razum i srce naše svetlošću božanske nauke. Nauči nas tebi verno podražavati, Boga i bližnjega ljubiti i zapovesti Gospodnje vršiti nepogrešno, te da budemo i mi čeda tvoja ne samo po imenu, no celim životom svojim. Ja moram da vam pročitam, ako mi dozvolite, rečenicu koja je poznata, ali koju ja ponavljam, jer mislim da čini suštinu njegovog učenja. Ona je uzeta iz poruke pogrebne stihire i on je isto tako ponavlja u Karejskom tipiku. To je još 1199. godina. On Karejski tipik pravi na osnovu, odnosno sastavlja i na osnovu navoda iz psalama i iz prve poslanice apostola Pavla Korinčanima i Evanđelja po Mateju, i onda dođe do tog navoda iz pogrebne stihire koji glasi: jer put je kratak, braćo moja ljubljena, kojim hodimo. Dim je život naš, para, zemlja i prah. Za malo se javlja i brzo nestaje. Mali je trud života našeg, a veliko i beskonačno dobro kao nagrada. I to je suština. Sve što je u ovoj pari, u ovom dimu, u ovom što brzo nestaje, važno je uložiti, ali je to još uvijek mali trud u odnosu na ono duhovno što čeka u jednoj beskonačnosti kojoj je svaki čovjek upućen.
u godinu svedoci smo hram Svetog Save na Vračaru raste i ulepšava se, prvenstveno prizvan da ovaploti u sebe i sobom, pored sve svoje zamišljene monumentalnosti, duboku smernost i žrtvenost, raskošnu duhovnu lepotu Svetog Save. Upisani krst u njegovoj osnovici svedoči njegovu punu hristocentričnost kojoj vodi i u koju vodi. – 1895. 300 godina posle spaljivanja moštiju Svetog Save, u Beogradu je osnovano društvo za podizanje hrama. Osnovalo ga je 100 građana sa mitropolitom Mihajlom na čelu. 1905. godine raspisan je prvi javni konkurs za izradu i određeno je mesto gradnje hrama na Vračaru. Patrijarh srpski Dimitrije 1927. godine raspisao je konkurs za gradnju hrama. 4 godine kasnije usvojeni su projekti Bogdana Nestorovića i Aleksandra de Roka. Godine 1939. 10. maja, posle svete arhijerejske liturgije u Sabornoj crkvi, pošla je prema Vračaru litija sa patrijarhom Gavrilom na čelu. Stanovnici Beograda nisu do tog dana videli takvu svečanost. Povod je bio osvećenje temelja započete crkve na Vračaru i polaganje povelje, što je učinio lično patrijarh Gavrilo. Drugi svetski rat prekinuo je radove na izgradnji hrama. Zavet koji je narod dao nije zaboravljen. Odlukom vlade Jugoslavije 1947. godine raspušteno je društvo za izgradnju hrama Svetog Save. Sva imovina koja je pripadala hramu oduzeta je. Tek sredinom 80. godina 20. veka arhitekta Branko Pešić i tim njegovih saradnika nastavljaju mukotrpan rad na izgradnji hrama Svetog Save na Vračaru. Molitvena svečanost nastavka izgradnje spomen hrama Svetog Save počela je na ovom mestu svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio blaženopočivši patrijarh German sa 20 arhijereja, 28 sveštenika, 23 đakona, a uz učešće hora od 250 pevača Ujedinjenih beogradskih horova. Radujmo se jer se mnogobrojnim našim osvećenim mestima širom celog zemljenog šara pridružuje i ovo sveto mesto, odavno započeto u slavu i čast Boga živoga i Božijeg izabranika svetitelja Save. Neizmerna je naša blagodarnost Bogu što nas je naoružao strpljenjem, trajnom nadom i upornim verovanjem da ćemo dočekati i današnji dan, dan nastavljanja zidanja spomen hrama Svetitelju Savi.